Ne, sad ćemo. Samo zatvorim vrata. Može jedan trenutak pažnje samo. Izvolite, devojke. Zeleni seli voda na livadi ograda, za ogradom vola ore viče na volove, za ogradom vola ore viče na volove. Stante volovi, da se dika odmori, da zapali cigar mali surov na divani, da zapali cigar mali surov na divani. Ja sam cura pa cura, pa sam nešto načula, da moj dragi drugu ljubi, za njom srce žudi, da moj dragi drugu ljubi, za njom srce žudi. U toku Prvog svjetskog rata, kada je želeo da pomogne Srbiji da dobije ratni kredit, Mihajlo Pupin ponudio je tom prilikom celokupnu svoju imovinu. Bankarka je u čudu pitao, ali gospodine Pupin, znate da postoji mogućnost da ostanete bez ičega na svijetu? Mihajlo Idvorski smireno odgovorio, ako propadne Srbija, neka propadne ni ja. Časni oče, dame i gospodo, braćo i sestre, dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli u Istorijski arhiv grada Novog Sada na predavanje Pupinova borba za Srbiju, kao i predstavljanje knjige Zvezdobrojici, autora i našeg večerašnjeg predavača Aleksandre Ninković-Stašić. Na samom početku imali smo prilike da čujemo pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Vila iz Novog Sada. Ovo večerašnje predavanje se organizuje u susret obeležavanju 100-godišnjice završetka Velikog rata i prisjedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Kraljevine Srbije. Pozdravnu reč da će naš vrli domaćin i uvaženi član našeg udruženja Obelić, direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada, gospodin Petar Đurđev. Pozivam ga da nam se obrati. Izvolite. Dame i gospodo, braći i sestre, Hristos Voskrese. Imam neobičnu veliku i ničim zasluženu čast da vas danas pozdravim ispred kolektiva Istorijskog arhiva grada Novog Sada i da vam poželim dobrodošlicu u ovaj velelepni hram kulture u novoizgrađenom objektu na nekih 6000 kvadrata koji čuva sećanje na istoriju Novog Sada i okolnih opština, to je Južno-Bačkog okruga. Na početku da vam se izvinim što je danas malo toplije, ali sistem za hlađenje ne može da počne da radi dok se ne završi grejna sezona, a imali smo već nekoliko puta temperaturne inverzije, tako da moramo sačekati kako to plana kaže. Ta čast je danas, veća što imamo danas uloženog gosta iz Beograda, koju ne treba nešto previše najavljivati, jer vaša brojnost danas govori sve o njoj, ali ja kao domaćin imam neku obavezu da kažem samo par biografskih podataka o našem dragom gostu.
Kao što znate, rođena je u Beogradu 1978. godine. Predsjednik je obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, multikulturalni ambasador UNESCO kluba Univerziteta Sorbona. Autor je 6 izložbi, organizator preko 100 predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Napisala je više radova u relevantnim izdanjima za istorijsku nauku, veliki broj članaka, betona, specijalnih dodataka, a pokretač je i realizator medicinske optimizacije i obeležavanja Pupinovih godina na nacionalnom nivou. Lično ja, a kao i svi ostali koji ste imali priliku i šansu da vidite izložbu u Pupinu, sigurno ste bili iznenađeni da tako nešto može da se realizuje kod nas. I evo, kao čovjek koji je pre svega graničarskog porekla, kao što je bio i Pupin, kao čovjek koji je zaljubljenik u našu otadžbinu, kao što je bio Pupin, zahvaljujem se ovako iskreno što ste uspeli tako nešto da nam podarite, da više naučimo o čovjeku koji je postavio 2 poruke koje su uvek aktuelne za nas. Da čovjek može da postane svetski priznat i prihvaćen, a da se ne odrekne ni milimetra svog od onog što je poneo iz svog pribora. A druga stvar, da bez obzira kako nam život nametne dalji put i gde nas odvede promisija Božja, da možemo da ostanemo Srbi i da uvek možemo da radimo za korist našeg otečanstva. To je ta poruka koja nam nosi Pupin, ali ja nisam taj kalibar koji može nešto više previše o tome da kaže i zato sam srećan što je tu naša gošća i nadam se da ćete svi provesti jedno lepo, malo toplije vreme u našem arhivu, ali da ćete uživati u ovom predavanju. Hvala vam puno što ste došli. Hvala gospodinu Petru Ključljevu, direktoru Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Sada bih zamolio oca Đorđa Latinovića naše. Čekaj Latinovića. Koje je bilo da je Đorđe? Vidio sam nadam Đorđa Stojsavljevića. Prosite. Koja istina vas? Ovo je prijatno iznenađenje za mene, jer eto, bez obzira što sam mislio da neću, stigao sam, hvala Bogu, malo sa zakašnjenjem, praštajte. Pre svega tražim oproštaj od naše gošće i organizatora ovog divnog druženja. Bolje bi bilo, kažem, da je otac Đorđe tu, on je samo u Siriji, sve što je dobar govornik, ali šta da se hvala Bogu, eto, tu je moja malenkost i prota Branko, trebao bi i on možda nešto kaže, pošto je čovjek tu i ovo je njegova parohija, ali ako on kao nadležni parok blagosilja, onda moram da slušam. Tako da, hvala. Pre svega, velika radost u ove vaskršnje dane, da je Aleksandra ovde sa nama, da nam prenese jedno živo iskustvo, vere, živo iskustvo, kako je jedan Srbin iz ovih ravničarskih krajeva, bez obzira gde je bio u svetu, prenosio i ono što jeste pozitivno, istinsko, arhetipsko, srpsko, ali još više prenosio ono što jeste istinsko, hrišćansko. Radost vaskrsenja, kojom je zadahnut bio još kao malo detence, što je i govorio i svedočio svagda, svedočio po ugledu na Svetog Vasilija, koji je slično govorio da vera koju je verovao on, mislim na Mihajla Pupina, da nije neka druga vera nego vera njegove majke. Tako baš doslovce je govorio i Sveti Vasilije veliki i članovi njegove porodice. Hvala Bogu milom da mi imamo takve uzore u našem rodu kao što je Mihajlo Pupin i što se tiče nauke i što se tiče vere i što se tiče čoveštva. Možda je to najbitnije. Ja bih vas samo pozdravio još jednom protu Branka kao nadležnog paroha, našu gošću Aleksandru, koja će nas, ja verujem, nadahnuti kao što je već i u drugim mestima i naše eparhije i širom naše pomesne crkve gde srpski narod živi. A evo i ovde pozdravljam i sve vas još jednom radosnim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse. Hvala ocu Željku Latinoviću, a sada bih zamolio predsjednika Udruženja ratnih dobrovoljaca
1912. i 1918. Obelić iz Novog Sada, gospodina Darka Milojkovića, da ispred udruženja da potrebno reč. Časni oci, dame i gospodo, braće i sestre, kriti Hvaski se. Ja bih samo htio da vas pomelim ispred jednog od organizatora ovoga večerašnjeg događaja, udruženja sa skraćim nazivom Obelić u 1912. do 1918. godine. Naše udruženje je velika čast što večeras u Novom Sadu možemo da uzastimo gospođu Aleksandru Nimogović-Cašić. Pošto smo u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1918. godine učestvovao je velik broj dobrovoljaca. Pošto smo mi udruženje potomaka i poštovalaca srpskih dobrovoljaca iz toga perioda, rekao bi samo ukratko ko su to bili srpski dobrovoljci u to doba. To su uglavnom bili Srbi iz onih srpskih krajeva koji su u ono vreme bili pod vlašću Austro-Ugarske i Turske. Oni su tajno prelazali granicu Kraljevine Srbije i stupali su u njene dobrovoljačke, odnosno kako se to u ono vreme zvalo, četničke odrede. U drugu grupu dobrovoljaca možemo svrstati one koji su se u srpskoj vojsci borili od 1916. godine. To su uglavnom bili Srbi iz Banata, Bačke, Baranje, Srema, Bosne, Hercegovine, Boke Kotorske, Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Slavonije. I svi su oni na početku rata bili regrutovani u Austro-Ugarsku vojsku i bili su poslati na istočni front. Znači tamo u Galicu da se bore protiv Rusa. Međutim, oni su se predavali Rusima i u Odesi, u rusnom gradu Odesa je formirana bila prva srpska dobrovoljačka divizija koja je učestvovala u poznanskoj bitki na Dobrudži. Kasnije su veći delovi tih jedinica prebačeni na Solunski front. Takođe na Solunskom frontu su se borili i srpski dobrovoljci koji su došli preko okeanskih zemalja, a najviše njih je došlo iz Amerike. Upravo ćemo večeras čuti nešto više na tu temu, pošto je značajna uloga Mihajla Pupina u sakupljanju i organizovanju srpskih ratnih dobrovoljaca iz Amerike koji su došli na Solunski front. I evo za kraj bi samo hteo da najavim naš sledeći događaj koji ćemo u maju da organizujemo, a to je promocija knjige upravo o srpskim dobrovoljcima iz Amerike, gde će dosta biti reči o Mihajlu Pupinu. Autor te knjige je počasni predsjednik našeg udruženja, dr. Milan Mitić. To će biti u maju mesecu. Ja bih još jednom htio sve da vas pozdravim i hvala vam što ste došli. Na nebu visoko, Zlatno
Vesmanje naše, na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina. Zlatna pesma njena večno nek se vije, ljubav da daruje, duša da veruje. Hvala pevačkoj grupi Kulturno-umetnička društva Vila. Aleksandra Ninković-Stašić, predsjednik obrazovnog istraživačkog društva Mihajlo Pupin, interkulturni ambasador UNESCO kluba Univerziteta Sorbona, autor izložbe Pupin od fizičke ka duhovnoj realnosti u istorijskom muzeju Srbije koje je posjetilo preko 200.000 setilaca. Svojim neumornim istraživačkim radom u proteklih 10 godina uspela je da prikupi više od 15.000 dokumenta, uglavnom nepoznatih i neobjavljenih, o životu našeg velikog naučnika i najvećem srpskom dobrotvoru 20. veka. Organizator je preko 100 tribina i predavanja u čitavoj Srbiji, ali u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Mađarskoj, i evo po prvi put dolazi nam u goste u Novi Sad. U to ime poželimo dobrodošlicu putujućem Pupinovcu Aleksandru Ninković-Stašić, jednim velikim aplauzom. Hvala vam puno. Ganuli ste me i ja ću iskoristiti priliku da počnemo ovaj naš susret moj sa vama pozdravom Hristos Vaskrse. I ja moram to da kažem zato što ja verujem da su vaskršnji dani najbolji način da u čast i slavu naših velikana koji behu zaboravljeni, zatrpani, sklonjeni i to upravo u onom najboljem delu svog bića, njihova vera i njihovo srpstvo. Mihajlo Pupin prekriven, Milutin Milanković prekriven, a Nikola Tesla izokrenut. I ja bih prvo volela da kažem Tesline reči o Milošu Obiliću u znak zahvalnosti Udruženju ratnih dobrovoljaca koji je pokrenulo organizaciju naših susreta. Zamislite, na engleskom jeziku. Inače, sve što je Tesla napisao o srpskom narodu na engleskom jeziku nikada do sada nije prevedeno na srpski jezik. To je posebno bolno mesto, da jeste, drugačije bismo videli Nikolu Teslu, ne bismo pričali o zracima smrti, pričali bismo o snazi njegove vere i njegovog srpstva. Nikola Tesla piše: postoje jedan junak koji se zove Miloš Obilić i veći je od svih, veći je i od spartanskog kralja Leonide za koga svi znate. I on umire hrabro, junačkom smrću kao i mnogi, ali on umire za razliku od svih drugih, kao žrtva svojim svesnim izborom. To mesto Nikole Tesle, gde on pokreće priču i o Milošu Obiliću, i o Marku Kraljeviću, i o Kosovskom boju, gde jedan od svojih eseja počinje rečima: ne postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda, a taj isti esej završava rečima: zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. I on je mnogo uradio za srpske dobrovoljce, što je potpuno nepoznato i izokrenuto, na drugačiji način nego što je to činio hrabri, neustrašivi Mihajlo Idvorski Pupin. Ja ću vas sad zamoliti, ja to često pokažem, ali retko pričam o kontekstu. Na knjizi Zvezdobrojci ja sam pozajmila Pupinov crtež. To je jedan krug, u krugu je pastir svira frulicu, oko njega je stado, iznad pastira su zvezde, ali skoro niko ne zna priču. Traži izdavač od Mihajla Pupina u Njujorku. Dobija Pulitzerovu nagradu njegova autobiografija. Izdavač traži da Pupin izabere svoju najbolju fotografiju. I Pupin mu šalje ovaj crtež s rečima: ovaj pastir, to sam ja, ovo je moja najbolja fotografija. Sva izdanja Pupinove knjige, ali sva tokom njegovog života, imala su na koricama na prvoj strani
utisnut zlatotiskom znak pastira. On nije dozvolio da njegova autobiografija nosi ni reči, nikako da nosi njegovu sliku, ni fotografiju, nego da nosi pastira koji je živeo u njemu od onih početaka na idvorskim pašnjacima pa do samog kraja u Njujorku. Jedan od poslednjih razgovora, svakako poslednji intervju za New York Times, počinje sledećim rečima. Čuveni novinar piše: sedim sa jednim pastirom, jednim idvorskim pastirom koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Profesore Pupin, prvo pitanje, da li vas je nauka odvojila od Boga? A profesor Pupin sa osmehom odgovara: mene je nauka približila Bogu, mene je nauka približila veri moje majke, ja se samo nadam da će približiti i druge ljude koji pogledaju njegovu nauku toj njegovoj veri, za koju je smatrao da je pokretač, da je to božansko nadahnuće, da je taj večni zvezdani svod pokretač svih velikih vizija i velikih ideja. U čast i slavu Mihajla Pupina, pre nego što izgovorim neke brojke koje ostavljaju bez daha i najbolje i istoričare, istraživače, pregaoce na tom putu da otkinemo skrivene delove sopstvene istorije, ja ću zamoliti mog dragog prijatelja i kolegu da osvetli stranu 22 koja kreće odavde. Ovo su, kako se Pupin seća, reči njegove majke Olimpijade. Zašto čitam ovaj pasus danas? Zato što je posle Drugog svetskog rata on izbačen iz Pupinove autobiografije. Zato što su ove reči smatrane nepogodnim za srpski narod, a čitali su ih Amerikanci kao obaveznu lektiru, čitali su ih Francuzi, čitali Japanci, čitali Šveđani, čitali Rusi, čitala je čitava Evropa i čitav svet, samo mi ovaj pasus i neke druge, ali ovaj me posebno voli i želim da se setimo Mihajla Pupina sećajući se ovih njegovih reči. Bila je to vrlo pobožna žena. Kao retko ko poznavala i Stari i Novi Zavet. Vrlo rado bi ponavljala stihove iz psalama. Poznat je bio život svetih otaca. Omiljeni svetac bio je Sveti Sava. Prvo sam o njej shvatio život ovog čudesnog Srbina. Ukratko rečeno, ovo je priča koju sam od nje čuo. Sveti Sava bio je najmlađi sin srpskog velikog župana Nemanje. Rano još odreče se kraljevskih časti i povuče se u jedan manastir u Svetoj Gori, te provede mnogo godina u učenju i razmišljanju. Zatim se vrati u svoju domovinu u početku 13. stoljeća, postade prvim srpskim arhijepiskopom i osnova samoupravnu srpsku crkvu. On je osnovao i narodne škole u državi svoga oca. To su srpski dečaci imali prilike da nauče čitati i pisati. Tako je on otvorio oči srpskom narodu, a narod iz zahvalnosti i priznanja prema ovim velikim uslugama prozove ga Svetim Savom prosvetiteljem, slaveći večito njegovo ime i uspomenu na njega. Od vremena Svetog Save prošlo je 700 godina, ali ni jedne godine nije bilo, a da se u svakom mestu i u svakom domu gde Srbi žive ne bi održavale svetkovine na kojima se slavi ime njegovo. Na kojima se slavi ime njegovo. Sva tri naša velikana, čije srce veće od brilijantnih umova, a koji su promenili modernu civilizaciju, bilo je u najmanju ruku sa utisnutim duhovnim obrazcem Svetoga Save. Svi su oni bili svetosavci. Priča o Svetome Savi pronalazite i kod Pupina, i kod Tesle, i kod Milutina Milankovića. Ja bih sada zamolila da nas vi još jednim zvukom, jednom pesmom približite malo onom duhovnom svetu u kome danas obitavaju. Hvala. Mesec pređe preko vedrone Vlažići, preko Vlaško polje, Jano, 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 nebo Jano, Jano, nebo Jano.
kada je se upokojio Mihajlo Pupin. Prvi koji piše u Srbiji je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Piše između ostalog sledeće: upoznao sam mnoge velike ljude, jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. U Americi na prvim stranama posle Pupinove smrti čuveni Amerikanac Leon Phelps piše: nadam se, a i znam, da kao što je prešao put od imigranta, useljenika do naučenjaka, tako isto je sada prešao put od zemaljskog mraka do božanske svetlosti. I na tom mestu staje da citira Pupina. Verujte mi da to ne može da se parafrazira. Na mene se lako lepe Pupinove reči, ali ovo mi nije lako da vam kažem, čak ni da probam da vam kažem kako je jasno, jezgrovito, s puno vere i sigurnosti Pupin govorio o velikim pitanjima, danas bismo rekli teološkim pitanjima. Njegova autobiografija iz koje su nestali odlomci je još dobro prošla. Najlepša Pupinova knjiga, svakako meni najbolji duhovni vodič, zove se Put od fizičke ka duhovnoj realnosti, njegova nova reformacija. Iz nje je izbačena reč Bog. Ali vi ne možete izbaciti Boga iz Pupinovih knjiga, ma koliko se trudili da sklonite neke reči, ona je bila sakrivena, ubačena uz druge knjige, promenjenog naziva i vi niste mogli lako ni da je nađete, ni da je prepoznate. Gde je Pupin čitavu istoriju nauke vezao za božansko nadahnuće, nije dozvolio ni jedne sekunde da posumnjate da je bilo fundamentalne nauke i velikih naučnika, a da u njima nije živela vera i da nije bio prst Božiji nad njima, i sve vam je jasno, i svetlost, i zvuk. Kada čitate tu knjigu, vi nemate nikakav problem ni s fizikom, ni sa matematikom, i dozvolit ćete mi pre ove strašne brojke koliko je svojim agitacijama i svojom organizacijom Pupin poslao preko Amerike i Kanade dobrovoljaca u Kraljevinu Srbiju, da vam jednu Pupinovu sliku prenesem. Prvi put posle odlaska iz Idvora, kada je imao 14 godina, tek posle 11 godina on susreće svoju majku. Oni sede, on je iskoristio mali deo stipendije od Cambridgea i došao je da je vidi, došao je u Idvor. Oni sede pod jednim drvetom u cvatu, na mnogim mestima Pupin piše o tom drvetu, nikad nam ne otkriva koja je voćka u pitanju. Oni sede, on čita Lagranža, znači čita visoku matematiku. Po svemu sudeći ne čita čak ni na engleskom, nego verovatno na francuskom jeziku. Nepismena majka, koja ne ume ni da čita ni da piše, prilazi svome sinu koga se uželelo njeno srce, koja je verovala da će ga Sveti Sava čuvati i da mu neće ništa biti, i pita ga šta on to čita. On kaže, pa matematiku, ima mnogih formula, a ona ga moli da joj prevodi i da joj naglas govori odlomke knjige koju čita. I Pupin naravno u sred leta ispod te voćke kreće svoje majci da čita odlomke iz Lagranžove knjige. Kako on čita, tako majka napamet počinje da govori psalme. On matematiku, ona psalme, da bi na kraju zaključila da naučnici nisu ništa drugo do veliki sveci nauke i da je njoj sve jasno. I znate, kada Pupin piše o tome, on ne stavlja sumnju. On potpuno veruje da je njegovoj majci apsolutno sve jasno, o čemu on studiozno pokušava da pronađe i početak i sredinu i kraj. I to je samo jedan isečak, jedno mesto. Ja moram to da kažem i svaki put ću izgovoriti, čini mi se, samo mogu da zaboravim pa da ne kažem, da on i kao star čovek u Americi ustaje kada priča o svojoj majci, uvek govori da sedeći o njoj ne može da zbori i ne može da priča, da mora da ustane. I znate, u beleškama poznatih Amerikanaca i naučnika, olimpijada deluje kao div. Oni ne mogu da veruju da čovek koji je za njih div
ustaje pričajući o nekom drugom, pa makar to bila njegova majka i svi se pitaju pa kakva je to majka bila kad veliki, oni pišu Michael Pupin ustaje kada o njoj govori. A sada podaci da odemo na drugi kraj ove naše priče. Citiram, kaže Mihajlo Pupin mnogim Srbima u Americi: budi čelik Srbin, brate Srbine, pa ti imaš koricu hleba, tvoja braća u domovini tu koru hleba nemaju, pomozi. Skupio je skoro 20.000 dobrovoljaca. Ja u te podatke skoro da i nisam verovala dok nisam videla šta stoji u arhivama Kanade i u njihovoj centralnoj arhivi. To su nepregledni spiskovi dobrovoljaca koji su se odazvali na poziv Mihajla Pupina, njihova imena i prezimena, njihova visina, boja očiju, boja kose, ako su oženjeni, kako im se supruga, žena zvala, ako imaju dece, koliko dece imaju i koja su njihova imena. Ako znamo da je Solunski front probilo 60.000 ljudi, pa onda možete misliti kolika je vojna snaga Srbije krenula zahvaljujući srcu i zahvaljujući reči jednog čoveka i poverenju koje je narod u njega imao. Ja tu stavljam zarez. Najveći moj izvor informacija nisu silni papiri i dokumenta, nego reči doktora Žarkovića, čiji otac Lazar Žarković bio jedan od najbližih Pupinovih prijatelja. I ja sam videla mnoga dokumenta koja žive u njegovoj kući. On sada ima skoro 90 godina. Njegov otac je bio od Pupina mlađi 30 godina. A kako su se spojili? Kad je odlučio, čuvši Pupina na nekoj od agitacija, da se odazove i da tek je stigao u Ameriku, imao 16 godina, pa tek je stigao da traži i zaradi tu koru hleba, on, čuvši Pupinove reči, žarovito kreće nazad, da se bori za svoj narod. U tom trenutku on traži samo jednu stvar. Ja sam to videla. Videla sam i to osiguranje i tu pohvalnicu koju potpisuje Pupin. Traži da mu se osigura život. Ako on pogine, da njegova majka dobije barem nešto, jer sem njega nema nikoga, pa da ne ostane baš potpuno bez ičega na ovom svetu i među hiljadama ljudi, Pupin čuvši tu priču želi da upozna Lazara Žarkovića. Pruža mu ruku i tu ruku do smrti nije izvukao, pomagao mu je čitav život. I ja sam imala prilike uz čašu vode i uz med kod doktora Žarkovića da slušam priče gde čovek od 90 godina plače. Prvo sam mislila, on plače jer su to toliko osjećajne i emotivne priče, a on plače što te priče niko ne zna. Što mi takvog čoveka kakvog pamti njegov otac i kakva su utisnuta u njegova sećanja ne pamti naš narod. Srpska istorija mora biti u ovom trenutku ožalošćena, jer ne prepoznaje dela ovih velikih ljudi. I ja se nadam da će, barem ovim trudom u našim razgovorima, oni oživeti na jedan topliji, ljudskiji način, da ih mi nećemo napustiti i zaboraviti sve dok ne uđu u sistem našeg društva. Evo, ja koristim priliku, pa možda mogu i ja ovde jače, kratko je. Ovo je poslednje što u svom životu piše Milutin Milanković. Ali poslednje što mi znamo da je on zapisao. I piše: sada sedim, možda poslednji put u paviljonu svoga vrta. Pišem ove redove. I metak može imati različite oblike, pa ne mora biti uvek materijalan, nego sme da bude i duhovni. Ako dozvolite i taj njegov oblik, onda i kao beskućnik ja neću biti siromah. To mesto, taj trenutak duhovnog kapitala, duhovnog bogatstva je ono što povezuje sve naše velikane uma. Druga stvar koja ih povezuje je dobrota. Tako dobra srca, a to mogu samo nadahnuta srca, ne možemo naći u istoriji nauke. Znate, ja moram ovo da kažem. Zvali su me da dam komentar i moram ovo da kažem. Sada Stephen Hawking, koji je imao
pa nije imao malo muka u životu, bio je čitav život slomljen čovek. Imao je mnoge ateističke ideje, ali on će biti sahranjen u crkvi Svetog Petra u sred Londona, u okviru Opatije, tamo gde su Newton, Darwin, tamo sa ostalim velikanima nauke. Potpuno je nenormalno i neprirodno da posmrtni ostaci Nikole Tesle budu u muzeju. Oni nisu i ne smiju biti muzeološki eksponat. I kaže meni jedan momak koji vrlo onako srčano brani tu ideju, ali on mora biti među svojim izumima. Pa ne žive tu izumi Nikole Tesla, eno Nijagarini vodopadi, razne vrste drugih mesta i čak i po Srbiji, pa nikada nije se desilo u istoriji nauke da ljudi koji su mnogo manji trag ostavili budu na bilo koji način posmatrani kao eksponat. Naša je obaveza da im ukažemo i počast, da im pokažemo zahvalnost i poštovanje. A to ne možemo ako se pretvori njihov ovozemaljski put i prah koji nam je ostao u muzejske eksponate. I moram i ovo da vam kažem. Sem Milutina Milankovića, čija je želja ispoštova, on je zapisao: želim da budem sahranjen na srpskom pravoslavnom groblju u Dalju, pored svoga oca. Sem te želje, ni Pupinova, ni Teslina nisu ispoštovane. Nikola Tesla je sahranjen po svojoj želji, po pravoslavnom obredu, ali je njegov rođak, nećak, Sava Kosanović, izvadio Nikolu Teslu iz groba, spalio ga, van Tesline volje. Ono gde se Amerika pitala, moram da i to priznam, je ispoštovano. 2 pesme su svirane i vi možete naći komadić Tesline sahrane na internetu danas, na YouTube-u. Prvo je tražio da se svira na početku Šubertova Ave Marija, jedna molitva, a zatim je tražio pred sam odlazak ispod zemlje da se svira tamo daleko, da violinista svira tamo daleko. To je bukvarskog značaja. To je potpuno besmisleno da ne živi među koricama ne jedne knjige, nego svih naših udžbenika tamo gde postajemo ljudi, kada pogledamo da vidimo njihove obrazce, njihove želje, njihove reči, njihovo uputstva. Danas ne znamo 2 primera, 2 citata Nikole Tesle. Znamo svašta, ali ova 2 ne. Kada mu je izgorela laboratorija, kada mu je bio uništen život, kakvim mi smatramo da bi mogao da bude uspešan, nema ga. Ovozemaljskog života njega ima, ali njegove primenjene nauke u tom trenutku nema. Nikola Tesla piše, zapamtite, Nikola Tesla je bio srećan čovek. Druga stvar koju piše, koju mi takođe nemamo u našem srčanom korpusu, ne postoji čovek bez morala. Bez Boga nema morala. Znači, ne postoji čovek bez Boga. Nikola Tesla. To priči njegovim knjigama, priči njegovim esejima, priči njegovoj prepisci. To je bolnije, čak bolnije nego otkrivati darove i dobra dela koja su nebrojena, a koja čine srčani korpusi za ostavštinu Mihajla Pupina. Milutin Milanković svesno odlazi iz Beča, ostavlja posao, ostavlja platu, ostavlja privilegije da bi radio sa beogradskim studentima. Milutin Milanković kao potpredsednik Srpske kraljevske akademije, čini mi se da ni ovo ne mogu izgovoriti dovoljan broj puta, piše Nikoli Tesli: veliki Milutin, otac kanona. U istoriji nauke imamo samo 3 kanona. Posle Galileja, jedini kanon u nauci je kanon Milutina Milankovića, ni malo slučajno je to kanon osučavanja i niko vam neće reći, a trebalo bi, a probali su da mu nađu grešku. On ne pravi grešku, ni statističku. On ima papir i olovku, nema kompjutere, on ne pravi ni statističku grešku. I znate šta piše taj veliki čovek, Nikoli Tesli? Dragi prijatelju, nije moglo biti drugačije. Morao si se vratiti u Sokolovo gnezdo, dakle si poleteo u svet.
morao si kleknuti, poljubiti grob svoga oca, nacionalnog borca i pravoslavnog sveštenika, pa nije moglo biti drugačije, morao si zagrliti grudi svoje majke koja te srpskim mlekom zadojila i morao si poljubiti desnicu ruku našega zmaja Jovana Jovanovića. Jednog 2. aprila, kada je jedini put Nikola Tesla bio u Beogradu, predstavlja svaki njegov korak jedan večnutak, uspomenu za večnost. Na večeri na kojoj su ministri, svi o tome pišu, profesori univerziteta, ugledni ljudi, sedi Nikola Tesla, sedi Čika Jova Zmaj, potpuno sedi. Nikada, i to neće reći, ja ne znam zašto neće, nikada, nadam se zbog neznanja, Čika Jova Zmaj nije ustao i pred drugim ljudima čitao svoje pesme. Nikada do tog 2. aprila, kada je prekršio svoje ubeđenje, kada je ustao kao stariji čovek, uzeo papir, pročitao 10 strofa, savršenih 10 strofa, Nikoli Tesli u čast. Tesla kod 3. strofe, imamo očevice, počinje da plače, ustaje. Nikola Tesla je kleknuo, poljubio je Čika Jovi Zmaju desnu ruku, obećao mu da će, kad dođe u Ameriku, prevesti i objaviti njegove pesme, kako bi Amerikanci upoznali najvećeg savremenog pesnika. I to Tesla čini. I niko vam neće reći da to čini sa takvim žarom i takvom ljubavlju, da ta mala knjiga ima na desetine izdanja i meni stiže iz Kongresne biblioteke. I ja ljuta, pa kako u Kongresnoj biblioteci, ljuta do trenutka kada počnem da čitam knjigu. Onda ljutnja prelazi u očaj dok ipak ne dođe do smirenja i nade da nije kasno, da ipak te informacije stižu do nas. Ne možemo danas da pronađemo u zbirkama Čika Jove Zmaja većinu pesama koje prevodi Nikola Tesla. Sve su te pesme rodoljubive, sve su te pesme sa usađenom verom u sebe. I vi ne možete lako na njih da nađete, lako da ih nađete, morate da čitate i Stražilovo i Neven i Starmalog i časopise iz tog vremena i onda je pitanje koliko ćete imati sreće i koliko će vam vremena biti potrebno. Srećom u Americi je pronađena prepiska između Teslinog prijatelja Nikole Tesle i Čika Jove Zmaja i gledajući u tu prepisku vi pronalazite čistu veru, čisto nadahnuće, čisto poštovanje koje u nekim trenucima prerasta u iskrenu, pravu hrišćansku ljubav. Ja moram da pravim ove digresije jer ne mogu, a da ne ostanem na tom mestu koliko god je potrebno da mi u našoj svesti ne otkočimo taj deo koji nam je bio skriven i sakriven. Zašto je Pupin bio ratnik? Pravi ratnik, najbolje govori Živojin Mišić, koji je upoznavši Pupina 919. u Teljevu Pupinovog dobrog prijatelja Uroša Predića. Sad zamislite ovaj trenutak. Pupin želi da upozna Živojina Mišića, da mu se zahvali za sve što je učinio tokom Velikog rata. Ustaje, steže mu ruku i Pupin govori: čast mi je da upoznam najvećeg srpskog generala, najvećeg srpskog vojvodu i najvećeg srpskog ratnika. A opet puna soba, puna telja očevidaca. Živojin Mišić mu kaže: ali dragi profesore, vi ste mnogo veći ratnik od mene. Vi ste najveći ratnik koga je Srbija ikada imala i u ratu i u miru. Samo tokom Prvog svetskog rata, a on brani srpski narod od aneksije Bosne i Hercegovine od 908. godine. Brani ga kroz balkanske ratove. Brani ga tokom Velikog rata i sve do svoje smrti. Samo tokom Velikog rata u Kraljevinu Srbiju Pupin je ubrizgao današnjim novcem mereno, i to je radio tim profesora sa Beogradskog univerziteta, da napravi tu kalkulaciju, skoro 2 milijarde dolara.
nevezano za pomoć koju je slao, za njegove legacije. Samo je slao u nekim trenucima i novac da bi se kupila oprema, da bi se kupilo oružje, da bi se kupila medicinska oprema, skoro 2 milijarde dolara. I to on nije mogao sam, on je bio bogat čovjek, on je bio izuzetno bogat naučnik, a nije mogao sam. Ali kao što je se odazvalo na hiljade ljudi slušajući ga, tako su se odazvali i ne tako svetli ljudi, bogati ljudi Amerike, i Rockefeller, i Andrew Carnegie, tako se odazvala i Helen Jenkins. Mi to ime moramo upamtiti, pa barem u Novom Sadu, da pokrenemo neku inicijativu, da barem neki ugao ponese ime Helen Jenkins, jer zahvaljujući Mihajlu Pupinu, ona nam je dala deo Manhattana, ona nam je dala 2 ogromne građevine, jednu za konzulat, jednu da bude štamparija. Ona je opremala bolničarke koje su tokom velikog rata i sveta išle da pomažu srpski narod. Ona je davala novac iz svoga supruga i svoga oca. Inače, otac je bio vlasnik fabrika oružja. Pomogla nam je čudesno mnogo. Zavolela je Mihajla Pupina i ja to uvek kažem, njega ne možete voleti, a da ne zavolite čitav srpski narod. Trebalo bi danas da pamtimo ime gospođe Helen Jenkins. To je samo početak liste, a Pupin otkriva kako je lobirao. Postoji jedan zapis koji se čuva trenutno u Čačku, zapis koji je poslao Pupin, to jest koji je poslao ne Pupin, nego o njemu generalni konzul Kraljevine, tada već SHS u Njujorku, gospodin Janković. Opisuje detaljno kako je upoznao Mihajla Pupina. Sedi na jednoj svečanosti, zna da Pupin treba da govori i nabraja poznate Amerikance. Sve jedan poznatiji od drugog, nabraja njihove dedove, njihove očeve, njih, i govori o tome kako Pupin izlazi polako, kako mu svi aplaudiraju dok izlazi, kako kada počinje da priča on stoji, kako niko ne diše u prostoriji, kako Pupin govori sat vremena, kako većina ljudi plače, kako mu prilazi, hvata ga za ruku, ljubi ga u ruku, i kako se na kraju te kaže, a to ne iznenađuje velike Mihajlo Pupin, iznenađuje što je on sat vremena govorio o srpskom narodu. Ni o čem drugom, ne o nauci, ne o polju telekomunikacija, ne o bežičnim komunikacijama o kojima je umeo lepo i lako da priča, u kojima je davao ogroman doprinos. Govori i priča o srpskom narodu, ljudi ćute zatečeni njegovom strašću, ljudi plaču, ljudi mu prilaze i ljudi mu pomažu. Mogo je da ocrta bilo kakvu potrebu, on bi pronalazio način da se ta potreba srpskog naroda ispuni. Evo gde leži njegova ratnička snaga. U jednom primjeru. Možda bi moj sin, sad je ovde negde, tražio drugi primjer, pa ću vam dati ova. Ali u jednom primjeru više nego na drugim mestima. Posle atentata Gavrila Principa. Inače, Pupin prvi piše još od 913. u New York Timesu da Austro-Ugarska čeka priliku da počne veliki rat, da će optužiti Kraljevinu Srbiju. Vi njega kad čitate, on je bolji od bilo kog udžbenika istorije. Posle atentata ja sam očekivala da se Pupin prvi javi u medijima, ali ne javlja se on prvi. Prvi se javlja Nikola Tesla. Sad možete misliti iznenađenje. Kada otkrivate Teslinu ogromnu želju da opravda čin i da kaže, jeste, možda je on fanatik, ali je mnogo mlad čovek, pa nemojte mu zameriti puno, pa u toj strasti Tesla koristi reč koja označava rođene u Srbiji, pa kaže i za sebe i za Gavrila Principa da su rođeni u Srbiji, ne misleći ništa loše, u brzini, u želji da objasni, da pomogne, on, gledajući u Pupina, pravi grešku.
Pupin se javlja isto veče, na 3 strane, na 3 strane. I kaže, moj prijatelj Tesla je u pravu, on je veliki Srbin, još veći od njega Gavrilo Princip, ali nisu rođeni u Kraljevini Srbiji, i na 2 strane Pupin pametno, mudro objašnjava zašto će Austro-Ugarska iskoristiti priliku da napadne srpski narod i zbog čega taj povod nije istina, nije tačan. Ide do aneksije Bosne i Hercegovine, objašnjava šta je represija, ali Pupin ima snage, ima volje, ima hrabrosti da završi taj svoj članak rečima: ja znam šta sad radi Gavrilo Princip. Pitajte me. Eno ga sedi mučno zatvoren u zatvoru u Sarajevu. On se u sebi ipak smeši. Mlad je to čovek i dosegao je dokle je svojom rukom mogao da dosegne. Pa ko bi to tako i na taj način rekao? Moj sin bi rekao: pričaj mama o pištolju. Pupin saznaje od sveštenika, 2 su ga sveštenika pratila na tom putu iz Njujorka do Pittsburgha, saznaje, zvoni mu telefon u njegovom kabinetu, kako je neko promenio sva vremena agitacija u časopisu. Tad ne postoji ni internet, ni mogućnost da vi ispravite grešku. Plan je tu, on kreće na put, ali datumi i vremena su promenjeni. I on kreće za Pittsburgh i s jednim sveštenikom putuje, drugi sveštenik ga čeka. Izlazi, dolazi, noć je pred štampariju gde se nalaze odštampani časopisi. Imamo oba sveštenika, zapanjeno i odmah pišu o tome, oba zapisa su sačuvana danas. Pupin ne može da uđe, vadi pištolj. Jedan od sveštenika skače na njegovu ruku i kaže: ali profesore, pa čitava Amerika će pričati o tome kako je profesor Pupin u sred noći u Pittsburghu vadio pištolj i pucao na vrata, na katance. Drugi sveštenik razbija staklo, ulaze kao u James Bond filmu, otvarajući vrata iznutra, i opisuju obojica kako Pupin prvo gleda sa jednim gađenjem u tu promenu njegovih agitacija, a zatim cepa do skoro jutarnjih časova svaki list posebno. Svaki je pocepao, otišao na voz i jedan od sveštenika kaže: taman na vreme da počne svoje prvo predavanje toga dana. To je ta hrabrost. Jednu pauzu. Može. Jel može jedna pesma da vam sada Aleksandra? Tesla dobija Edisonovu medalju, izlazi čovek i, parafrazirajući
velikog pesnika koji je ispevao Njužni stih, kaže: priroda i njeni zakoni sve beše mrkli mrak, ne bude Tesla, reče Bog, i bljesnu svetlost i zrak. Morala sam ovako da presečem i hvala puno na tome. Šta god da vam kažem o Pupinu, malo je. Verujte mi da sam razmišljala, jer čeznem da dođem u Novi Sad, nekako mi srce putuje ovim putevima vašim, čeznem i htela sam, ali rekao onda nećemo imati nikakav razgovor i priču, da donesem papire nebrojene, gde su popisana dobra dela i darovi Mihajla Pupina. Kako je on bio zaštitnik, na koji način srpskog naroda. Nije on samo prikupljao dobrovoljce, slao materijalnu pomoć, bio spreman da založi ne imovinu, nego čitavog sebe. Mihajlo Pupin je kulturno jačavao ovaj narod, obrazovno je snažio narod, privredno je snažio ovaj narod, na sve moguće načine. Ne 3 fonda, 3 fonda lepa, velika, moćna, pa dao je preko njih više od 20.000 školskih stipendija, najveća dela i slikarstva, najlepše knjige štampane su zahvaljujući novcu Mihajla Pupina, ali ono što boli i što vam govori kako je moguće. Pa kako je moguće? Nisu njegova velika dela koje je davao kroz fondacije, nego jedan spisak sa strane gde vi skupljate, evo ja već skoro 15 godina, i to skupljanje nema kraja. Crkve, manastiri, manastirski dugovi, zvonici da sijaju, da budu krst na crkvi mora biti zlatan, piše Mihajlo Pupin. Zvona, sokolska društva, pa ne jedno, nego svakove su postojala. Pa kolo srpskih sestara bez Pupina ne bi postojalo. Dao je, da ja sam otkrila i znam, možda i više, 24 puta pomoć kolu srpskih sestara. Pa bio je pozvan da bude kum zbog vraćanja duga manastiru Svetoga Save u Libertvilu, da bude kum manastira, ali već je ušao u bolesne godine, u duboku starost, u nemogućnost da se sam kreće i morao je da odbije ovu počast, ali ona ostaje zabeležena. Divna je priča, vadim jedan od darova. Sede 3 vojnika u rovu tokom Solunskog fronta, u jednom trenutku dobijaju na frontu poklon Mihajla Pupina, jedan kalendar. Ja sam mislila samo te godine, ali svih godina tokom rata novo izdanje. Dobijaju kalendar koji ima 200 strana, koji otvara molitva Pupinovog prijatelja svetog vladike Nikolaja Velimirovića, onda ide red gusala, pa red, na primjer, o Wilsonu, pa red guslar, Perun, pa onda opet ide red nekog znamenitog vojskovođe. Svi su tu, od Francuza preko Amerikanaca do Kozaka. Sve je tu. Čitaju oni, tu je na prvoj strani, kada otvorite knjigu, kada otvorite kalendar, na prvoj strani je fotografija Mihajla Pupina i piše štampar, štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, 10.000 primeraka. Ispod njegovog imena piše naučnik, profesor, u tom trenutku predsjednik, pa kojih naučnih udruženja. Čita jedan od ljudi koji sedi i kaže: evo, nije istina. Šta nije istina? Pa nije istina da je Pupin profesor i naučnik. Pa drugi mu pokazuju i pitaju ga kako nije istina, evo ovde piše. Pa nije istina, ja sam kod njega radio u Norfolku. On je bogat čovek, on je veliki čovek, trgovac, ali on muze krave i tere volove. I ne postoji taj naučnik koji muze krave i tere volove, pa ne postoji dok ne vidite Mihajla Pupina, koji uzima pasoš da bi došao da brani Banat, Baranju, veći deo Jadranske obale, zahvaljujući Nikoli Pašiću sačuvao je od Bleda do Triglava skoro čitavu Sloveniju. Dolazi na Parijsku mirovnu konferenciju, Amerikanci mu daju pasoš za 1 dan. Tog trenutka
Mihajlo Pupin 4 inače tokom svog života mentorskim radom 4 Nobelovca neguje. U tom trenutku prvi Amerikanac koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku, Robert Millikan, izlazi već iz njegovih ruku i odlazi u svet, ali sa novcem koji mu je dao Mihajlo Pupin. On je predsjednik i osnivač u tom trenutku 3 različita naučna udruženja. On je mega poznat naučnik i daju Amerikanci odmah pasoš i jedan papir. Na papiru piše ime i prezime i zanimanje. Meni su taj papir poslali. Meni duša plače što taj papir nije na početku bar nekog udžbenika, evo, mogo bi da bude raznih udžbenika, jer ime i prezime piše ćirilicom. Mihajlo Idvorski Pupin. Zanimanje zemljoradnik. On smatra da je to najviše što bi mogao čovek dosegnuti, da je to mesto početka njegov najveći i najznačajniji doprinos, da je to što je on zemljoradnik veće od bilo kog drugog epiteta koji stavljaju uz njegovo ime. To vas ostavlja bez daha i zbog njegovog srca, zbog tople duše i zbog tog božanskog nadahnuća, a on je verovao zbog 2 stvari koje ja nisam navela. Zbog Svetoga Save, koga je smatrao ličnim zaštitnikom, koji mu neće dozvoliti da padne kad su najteža vremena, i drugi razlog, piše prijatelju pred kraj života, 2 stvari. Sve što sam uradio tokom života duguje moje majci. Kada bih tvrdio drugačije, piše Pupin, pa Bog mi me odmah kaznio. Zatim piše, što me pitaš kako sam preživeo muke? Pa muke, to ti je kao meka trava po kojoj hodaš. Ako mogu da naude, meka trava ako može da naudi tvojim stopalima, pa onda i rđav čovek može da naudi časnom čoveku. Sve što je u životu radio, za sve se borio. Borio kada bismo današnjim okom gledali. Nikada se nije žalio. Nikola Tesla je umeo da ošine po sistemu. Milutin Milanković je bio jako pristojan. Umeo je mnogo da pati, a malo se žalio, nije mu bilo ovako. A Mihajlo Pupin je patio izuzetno, u svakom smislu. Proganjale su ga čitave države, Austrougarska, Bugarska i Nemačka, verujte mi, molili su državnog sekretara Amerike da nema Mihajla Pupina. Ne da ga sklone, da ga nema. On je bio dovoljno mudar i dovoljno značajan da se državni sekretar odbranio. FBI dosije Pupin vam ne da mira. To su 133 strane strahovitih napada tokom Velikog rata na časno delo Mihajla Pupina. Ali boli jedna druga arhiva. Bole ljudi koji su govorili, pisali i podmetali mu nogu. Pupin ne vidi da nam je narod troimen. Iako je sačuvao i Dalmaciju, iako je sačuvao i Međimurje, i Baranju, i čitavu Sloveniju, Pupin je okružen sve samim Srbima i Srbijancima. Pazite, 918. piše u izveštaju šta hoće taj bata iz Banata. Zamislite, čovek koji je čitavog sebe dao, čitavog sebe, 27. godine, 27. aprila, i trebalo bi kao opomenu da pamtimo ovaj datum, u listu Politika izlazi lažni članak kada su posvađani bez razuma Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Pojavljuje se čovek koji sam otkrila pripada tajnim službama i koji kaže da je bio u Americi, Politika to prenosi kao verodostojno, i video se i s Pupinom i Teslom. S Pupinom bi se možda i video, s Teslom ni sa Simom Lozanićem se Nikola Tesla nije video, a kamoli sa nekim čovekom koji je iz raznih političkih i ne znam kojih aspiracija došao u Ameriku, i kao taj čovek pita Pupina šta misli o Tesli, a Teslu pita šta misli o Pupinu.
i na osnovu njegovih kazivanja stvorena je čitava priča o njihovom sukobu. I ja vas samo molim da za jedan trenutak, kao krug ove naše priče, pogledamo u činjenice. Samo jedan trenutak. Kongres američki, na kome je skoro svedočio Trump, šalje mi 600 strana. 600 strana je dugo svedočenje u kome za njih Michael Pupin brani polifazni sistem Nikole Tesla. On ga brani u Kongresu, brani ga čitavim svojim bićem i autoritetom. Prete mu u jednom trenutku s Kolumbije da će ostati bez posla jer suviše štiti Teslu od Edisona. Edison izvodi životinje na trgove, spaljuje ih slonicu. To su grozne priče da bi pokazao da će Teslina struja da ubije. Pupin piše: ne može čovek u nauci ni u šta da bude siguran, pa ja nisam, sem u jednu stvar. U jednu stvar, piše Pupin, siguran sam 100% da je Nikola Tesla u pravu. To čuva Kolumbija, to vam šalje kao deo svoje arhive. Ako zakucate na arhive Američke akademije nauka, vidite kako Pupin ustaje, ljut, širi ruke i kaže: pa zar je moguće da niko od vas prisutnik ne vidi sve divne doprinose Nikole Tesle, pa ljuti se, to oni sve tamo tako vide, ostavljaju zapis. Zar je moguće da niko od vas, iako se zovete naučnici, ne vidi sve divne doprinose Nikole Tesle? Pa dobijete transkript sa suđenja Tesla i Marconija, tu već da niste svoji. Dobijete transkript, to svako ko vam kaže da su bili u sukobu, reći će to je zato što je Pupin svedočio u korist Marconija, koji mu bio prijatelj, a protiv Nikole Tesla. Znate šta piše u transkriptu? Michael Pupin, ekspert sa Kolumbije, svedoči i kaže: Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnih sistema i ovaj svoj izum ostavio je besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. Istina je, i ja to isto moram da kažem, da neko vreme Nikola Tesla ne s Pupinom, ni sa kim se nije viđao, sem sa Pajom Radosavljevićem, ali jedina razlika koju ja do sada mogu da vidim je razlika u njihovoj borbenosti i borbenoj spremnosti. Tu nastaje nerazumevanje na samom početku Velikog rata. Pupin od Tesle traži da kao i on sve drugo stavi po strani i da se usmeri na odbranu i na ratno dešavanje. Nikola Tesla može, ali ne može tako. Ne može da ostavi svoju naučnu viziju, ne može da je zamrzne. Tu nastaje razmimoilaženje koje posle se vraća u kolode, koji se vraća u tok. I ovo pismo, eto isto, ja sam pismo videla. Znači ne bih ovom svedočila da nisam imala prilike da gledam u pismo. Na stolu gospođe Vide Janković, ćerke onog konzula gospodina Jankovića. Nažalost, to pismo je otišlo u privatne kolekcije sinu jednog bogatog čoveka i trenutno se nalazi u Parizu, ali ja sam pismo videla. U pismu Tesla piše našem konzulu: gospodine Jankoviću, razgovarajte sa Pupinom, mene neće ništa da sluša. Jede i pije kao da je zdrav čovek, a nije. I voli to suvo meso, i voli to vino, a to ne sme ni slučajno da koristi. Ni suvo meso, ni vino. I na dve strane jedini koji daje potpunu disertaciju Pupinovog zdravstvenog stanja, gde vi otkrivate i gifti i otkud problemi s kolenima, šta mora da jede, kakvi mora da su mu obroci. I kaže na kraju Tesla posle te dve strane: neće ni vas da sluša. Možda da pošaljete vašu dragu suprugu. Ona je žensko, možda nju bude poslušao.
I ja onda pitam sebe, pa pitam i sve oko sebe, pa je to pismo dva suparnika ili dva srodnika? I zar je moguće da mi ne znamo, a gospođa Vida Janković mi ovo priča, a u 98. godini je bila, i ima i ona suze u oku. Ja je pitam, pa da li je vidjela Teslu? Kaže ona, pa nije, Tesla se tad nije viđao sa nama decom, vrlo retko sa mojim ocem, ali kaže, čekajte da vam pokažem, viđala sam Pupina i donese mi škrinjicu, otvori škrinja puna dukata. I ja kažem, kako mislite, kakve veze imaju dukati sa Pupinom? Pa kaže, imaju. Ja sam to upoznala kada sam imala 13 godina. On mi je otvorio dlan, stavio je zlatni dukat na moj dlan i rekao je, Vido, svake godine davat ću ti duplo više dokle god sam živ. Svake godine o Božić, 1 dukat, 2 dukata, 4 dukata, 8 dukata, 16 dukata. Vida puni 18 godina i u toj godini umire Mihajlo Idvorski Pupin. I ona i dalje je čuvala te dukate i u tom trenutku, posle tog pisma, ona mi kaže kako zna koliko je njena majka patila pripremajući susret za koji su svi znali da je poslednji. Nikola Tesla je poslednji čovek van porodice, van Pupinove ćerke, posinka i počerke, koji je video živog Mihajla Pupina. Dan i po pre njegove smrti dolazi u bolnicu, dolazi lako, nije se on razmišljao, plače Vida Janković, kaže, ali nije se razmišljao, zvala ga je moja majka i on je sišao da čeka njen taksi ispred hotela New Yorker odmah. Ulazi u bolničku sobu i evo šta pamte. Pamte, kako Nikola Tesla govori, gde si moj stari, moj dobri prijatelju, pamte kako su obojica plakali, pamte kako se drže za ruke, ali u tom trenutku Nikola Tesla moli sve prisutne da napuste prostoriju i opet nešto zabukne. Vida Janković, to je njena majka, gospođa Janković, napravila je po Pupinovoj želji veliku posudu slatkog od pomoranđine kore. I ono što Vida Janković zna, da je njena majka došla sa praznom posudom, da su Pupin i Tesla pojeli čitavo slatko od pomoranđine kore, da su umesto 15 minuta ostali više od sat u razgovoru, da Tesla nije hteo ništa da kaže, da kada su ga pitali kako je Pupin, da je on digao ruku. Ja imam fotografiju i videla sam sa Pupinove sahrane gde se Nikola Tesla ozbiljno maskirao, tad već nije izlazio među svet toliko često, ne u javnost, digao je okovratnik, stavio šešir, ali vi ga i dalje prepoznajete. Ovo je samo jedna od nepravdi. Ono što ne znamo o njima boli i peče, sve ide na čast našem narodu, sve ide na čast našim velikanima, bili su umreženi na najlepše moguće načine, sve što pišu pretače se iz jednog životopisa u drugi i vi im verujete. Vi verujete Pupinu kada piše da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede, vi verujete Milutinu Milankoviću da su najlepši trenuci njegovom životu bili kada je posmatrao večno zvezdano nebo nad njim, a vi svakako verujete Nikoli Tesli koji govori da je njegova majka i u 6. deceniji mogla da uhvati jednu trepavicu i da na toj jednoj trepavici zaveže puna 3 čvora. Hvala vam puno. Rekao sve i sada bih zamolio vas ako imate neka pitanja, izvolite. Ja ću da posvetim čitavu ovu našu priču
Mihajlu, Nikoli i Milutinu i verovaću da je ovaj aplauz za ono što o njima nismo znali, što nismo umeli da uzviknemo i kažemo, i da je ovaj aplauz nada da će ono što su nam oni ostavili, a bili su pravi zvezdobrojci, noseći veru u srcu, pravi zvezdobrojci, da će ući u naš sistem, u naše udžbenike, na naše trgove i ulice, da će Beograd napokon dobiti spomenik Mihajlu Pupinu, koji toliko zaslužuje da bude u glavnom gradu koji je štitio i branio, što danas ne mogu da urade čitave vojske, čini mi se. Pitajte, pucajte tuca. Evo, izvolite. Dolazeći na predavanje, upravo sam razmišljao da ću pitati predavača, koje nisam poznavao, upravo o tome što ste pre 5 minuta rekli, o tom sukobu navodnom Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Iako mi je drago. Ovo je više komentar, nije pitanje, pošto vi ste sve rekli, A verujte mi, tek sam počela. Ja se nadam da ću to sve objaviti za one neverne tome da čitaju kako Pupin brani Nikolu Teslu. I eto, još jedan podatak za 2 najveća Teslina pronalaska, uključujući njegov polifazni sistem. Pupin pravi matematičke dokaze kako bi Američka akademija nauka sa Teslinim imenom prihvatila 2 pronalaska. Tesla je umeo da kad završi stvar, da se ne bavi formalnostima. A Pupin je smatrao da je važno da ostane Teslino ime za tim pronalascima. Tako da imamo i taj deo arhive. Imamo mnogo prepiske, tako da ovo što sam ja rekla samo mrvica, vrh ledenog brega. Hvala. Izvolite. Zorica. Da, Zorica, kada govorim sa vama, ne zato da bi se odvojila i izdvojila iz ove divne, veličanstvene grupe, već i zaista poštovanja prema vama. Draga Aleksandra, i hvala što ste nas obradovali došavši u naš grad. A moje pitanje bi bilo vezano za, pa mogu samo da kažem, ovaj kalambur, zvezdobrojci. A kalambur je izraz, francuska je reč i znači 2 reči spojene u jednu, a znamo da je Laza Kostić, kao veliki prijatelj samoga Nikole Tesle, pravio te kalambure i one su uočljive najviše možda u pesmi Santa Maria de la Salute. Pa možete li da nam pojasnite? Odakle kalambur? Jeste. Mene je inspirisala jedna zaboravljena reč, a to je reč koja se koristila u Vranju i njegovoj okolini. Reč je zvezdobroj i označavala je nadareno dete, ono koje gleda i ume da broji zvezde. I ja sam od zvezdobroja stigla do zvezdobrojaca, koristila sam i oslonila se na tu zaboravljenu, divnu i tako rečitu reč, koja ima gotovo čudesnu, magijsku funkciju. Mi bi morali danas da znamo da je Mihajlo Pupin najviše voleo od svih izreku gde je volja tu i umeće. Morali bismo da znamo da je Nikola Tesla od sve hrane, a bio je ekspert, najviše uvažavao celer i da je smatrao da svaki čovek ili čorbu od celera ili ceret pržen sa surutkom, što mi nije jasno kako, ili na druge načine, treba apsolutno da koristi celer. Ili da znamo da je omiljena pesma, najomiljenija Milutina Milankovića bila Marko Kraljević i Musa Keseđija. Samo kreće, sve to živi u zvezdobrojcima, te male stvari koje vam vezuju srce tim zlatnim nitima za ove velikane, a samim tim i za nebo. Hvala vam, Zorice, puno. Izvolite, gospodine Zavić. Ako biste bili ljubazni da nam kažete, da li ste, pošto vidim da dobro vladate arhivama Amerike, Evrope i tako dalje, da li ste vi ušli u naše arhive? Da li ste istražili, znači, dokumenta, kako se komunistička partija Jugoslavije obračunavala sa srpstvom ta 3 velika velikana i da se objave ti dokumenti koje u tom učestvuju? Biće, evo ja da vam kažem, evo, i odgovornost mora imati ime i prezime. Mene je udarilo to pre neki dan. Jedan od glavnih, što se tiče smetnji, koji je rušio Paju Radosavljevića i, nažalost, žalio se po njega, nažalost, da je Pupin suviše žilav, je bio jedan od braće Pribićević.
to su Srbi iz Like, ali sa potpunim drugačijim interesnim vizijama, svoje bogaćenje i neko uzemljenje. Ja saznam to jest povezao tek juče, da je drugi brat Pribićevića imao stranku u čijoj je Sava Kosanović bio generalni sekretar, taj koji je spalio Nikolu Teslu. Postoji čitav sistem, postoji mučno mesto, postoji mnogo toga što se nalazi u kutijama. Nije sve sređeno. Najbolji arhiv koji mi imamo je naravno Arhiv Vojvodine, gde je najbolje sistematizovana građa koja je njima dostupna Pupinu. Ali Ministarstvo spoljnih poslova, meni je ostavio ne samo akademik Živojinović, meni su 3 akademika ostavila svoje arhive pre smrti. Akademik Živojinović mi je rekao, ovo ćeš da koristiš samo u slučaju nužde. I ja sam odlučila da je slučaj nužde tu i da to mora da se objavi, jer dođe u kući pa ne. Njega je zanimalo pre svega šta smo mi radili Pupinu. Mi, mislim na nas, ali mislim i na Hrvate. Slovenci su se najbolje ponašali i obhodili. Da sad ne širim priču, bio je kišni dan i on mi je dao onako uvijeno starinski u neke kanape, lila je kiša, ja stojim na kiši, zovem supruga da dođe po mene da ne pokisne ta arhiva, krije mi je, dolazim kući, pa mislim da mi je to najstrašnija noć u životu. Ja čitam i ne mogu da dođem sebi. Nisam 3 dana mogla ni da spavam, ni da mislim. I nužda je, jer to što tu piše odnosi se na ovo što ste vi pitali. Kako su ideologije i lični interesi probali da sklone i da zbrišu interese za više i opšte dobro u koje su utkani naši velikani, ali srećom oni, njihova jaka i čvrsta vera toliko je sjajna da ona pomaže i najbolji je oslonac kada krenete do njih da stižete. Akademiku Živojinoviću beskreno hvala što je tragao, ali vreme je da budemo hrabri i da progovorimo o tome gde su nestali naši velikani srce i uma. Hvala. Vidite, samo kratko bih vas pitao, da li ste naišli nekakve tragove kontakta između ove dvojice velikana s jedne strane i s druge strane Alasa i Mileve Marić? Kako da ne? Za Milevu Marić me posebno tišti, to je najviše prekrivano. Za Miku Alasa, da, njegov je učitelj, moram sad ovo da vam ispričam, učitelj Mike Alasa bio je Milutin Milanković. Mika Alas, Mihajlo Petrović, doktor akademik, u trenutku kada je profesor, on je i najveći moreplovac među naučnicima. Preplovio je i Atlantski i Indijski okean. I Milutin Milanković piše, ne zna moj učenik da pliva, ja znam da se 11 puta davio na život i smrt, borio u Savi i Dunavu, ja ću ga naučiti da pliva. Ali onda vi čitate najšarmantniji opis kako Milutin Milanković ipak ne može da nauče Miku Alasa da pliva, jer kad Mika Alas oseti vodu na stomaku, počinje da beži i u dalju on ne može da ga stigne, i kako najveći moreplovac među naučnicima nikada nije naučio da pliva iako je bolao i nije odstupao od vode. I sada zamislite priču, istinitu priču. I hvala Milutinu Milankoviću što znamo detalje. Kada je bio profesor u Beogradu, Mika Alas je pecao skoro svake noći, ili na Savi ili na Dunavu. Svaku zoru dolazi na centralnu gradsku pijacu koja se nalazila tamo gde je danas u Beogradu Studentski trg. Čekaju ga redovi najsiromašnijih beogradskih porodica. Sav ulov on deli njima, odlazi, kupa se, oblači, ide na univerzitet da predaje visoku matematiku. To je ta dobrota koja mora da dođe do nas. Tom dobrotom su svi uvezani. Mileva Marić, teško prekrivena, tek njen rođeni brat, kad bi vas pitala da li znate, on je otišao put Rusije, ko je prvi i najveći ruski genetičar, ko je kodirao
celu jednu moćnu nauku savremenog doba, to je rođeni brat Mileve Marić. Postoji prepiska između Einsteina i Pupina i to će biti objavljeno, ali američke institucije su mnogo podložnije ubeđivanju. Vi krenete pa ih umilostivite do kraja, pa vam i ne naplate svaki papir, ali Einsteinov institut meri i vrednuje svaku reč i svaku rečenicu i da li je to ovolika rezolucija, neolika, ali bit će to sve, nadam se, i objavljeno. Eto, ako nema više pitanja, zahvalit ćemo se još jednom Aleksandru na ovako i posebno zahvalit ćemo vama koji se došli da istorijski akar grada Novog Sada, da se zajedno postimo kao jedan mali narod iz još manjih mesta kao što su Izvor, Smiljan i Dalj, može iznediti tako velike naučnike, ili kao što to sam Milutin Milanković reče, veličina kolevke ne određuje i veličinu novorođenja. Hvala. Nije svako ko želi kupiti može učiniti ovde, a organizatori su vas pozvali da malo osveženje u samoj ovde. Hvala, dođenja. Veliki napad. Spomenuli ste dušu, a ja moram... Ja sam inače Ognjen Karanović, veliki prijatelj i komšija Dušica Juribašić, istoričar iz Novog Sada iz Matice Srpske, i Dušica je htjela da dođe sa mnom, mi smo veliki prijatelji, ali se razgovaramo. Da, pa vi pozdravite. Morao sam ovo. Matica Srpska je najbolja institucija od svih naših institucija. Matica je ovde, ne, hvala. Ja to žarovito i srčano. Po običaju ja zaboravim vizit kartu moje. Dobro, ja ću vam sve dati sve to da nađem. Ako možete nekako, jer vi morate da govorite o Matici Srpske. Moram, ja sam pomalo, ali... Jedno teško pitanje. Zašto zovete Pupina Mihajlo? A ne Mihajlo. On je Mihajlo. Znam, zbog 79. godine, to nam je iskran mozak. Tražim još da skupljam dokaze do kraja. 79. u Idvoru odlučena je godina rođenja i da ne bude Mihajlo, nego Mihajlo. I sad ja to moram da obrnem, da dokažem, imam izvode rođenja i to, i kad to objavim, onda ću da se preokrenem. Kad je ovaj most pravljen u Beogradu, ja sam poslao tom ministarstvu, rekao ljudi, nije Mihajlo, nego Mihajlo. Ja sam objavio i snimak iz matične knjige. Tamo piše Mihajlo i Idvorski Pupin. Evo, to će da bude sledeće, obećavam. Ja sam Ilija Petrović. Aleksandra, mnogo mi je drago. Da vam kažem, ja sam se bavio dobrovoljačkim pokretom prilično i Pupin je više štetio dobrovoljačkom pokretu nego što je pomogao. Pa nije, a jeste pa ako čitate komunističke. Ne, imamo mi dokumente ovoga udruženja. Mnoge su stvari nameštane. Imam izveštaj 918. nije vam dobro kad to čitate. Da vam kažem, trebalo bi da pročitate Srpsko kolo broj 14, 7. april 1921. kako su se oprostili od Mihajla Pupina. Trebalo bi da pročitate to. Ja sam napisao jedan tekst o njemu 40 strana. 40 strana. Jao, pa ne, ja vam moram da... Hvala vam što ste došli. Hvala vama. Vi ste mogli raditi. Pa ja žao mi, ja uvijek besedim rado, nego me noga muči, pa ja... Imamo tako da... Ja ne znam li su... Kad budete u prilici, očekujem da i da organizujemo naši omjelići neke Ja nisam navikla na ovako lepo, s vaskršnjem radom. porodici na temu. Je baš lepo. Neće ovo da se stavlja. Ne, može.
srca, ali od srca. Hvala. Čekajte puno. Hvala vam, hoćem. Htjela da vas pozdravim, ja sam danas došla iz Beograda da vas slušam. Stvarno? Da, zato što sam vas slušala sa mojim prijateljem, mi smo iz Mese Srbije i slušali smo vas na izložbi u Beogradu i nisam mogla da propustim ovo predavanje i hvala vam. Ono što sam ja zapravo htjela da vas zamolim, Mese Srbije ima jedan veliki skup u Beogradu u avgustu. U avgustu znam, a nisam stigla od svojih putešestvija da se... Da, jel mogu ja vaš neki kontakt, mail? Evo ja sam vam ovdje stavila moju, ali ako imate... Da bismo stupili, jer jako bih žela, pozvali smo predavača o Tesli, predavača o Milankoviću. Samo vam nedostaje pupin. Ne, vi nam nedostajete. Vi nam nedostajete. Kako da kažem, toliko nadahnuto pričate da je to stvarno... Srce, pričam srce. Želim samo da vas pozdravim. 064. Ja sam sestra Svetlane Gradinac. Jeste. Da li je moguće? Pa moram da vas zagrada. Ne prenesete ovaj zagrada. Ja sam vas malo sad znam ko ste. 5577 900 Nikolić, dobro. Ja sam isto Aleksandra i javit ću vam se. Javite mi se, molim. Hvala vam najviše. pozorište predstave. Da. O, zdravo druže, bio si divan. Jeste, vidi me i hvala. Srce. Zaista. Ja isto za Aleksandra. Stvarno? Koja je njena opisa? Recite da je doktora iz fizičke hemije. Činjenične nauku da on radi. On ne zna sve kao Srbi. Je baš ovo? Ja, meni je mnogo drago nadam se. kad govorimo o skrivanju ličnosti, došlo za 1200. Ja sam mišljeno sad neće čuti. Nisam stigao do čuda. Jer imamo ovdje baterije brzo iscure, pa mi to moram da pazimo. Sve 17. Jako vaše, vi znate koliko imate. Kome posvećujem? Svima. Ja znam šta je. Ja što i dođe se Vrlo rado. Ja sam se sad jako brzo spremao za ovo predstavljanje, a vidim da će. Sad ću uzeti uslovi kompjutera, onda noćem jednu stvar da radim. Vi samo dato. Platit ću čovjeka sad. Kako da ne, drago mi je. Ne da imam 40, preko ste rekli. To hvala. Stari sin mi je rekao da imam predavanje danas. Ajna Đokić, mi je bio komšija ovaj direktor. Direktor arhiva. Vuk ili pred komšinovi. Ja se izvinjam. Mogu da pozdravim ovu sliku Bratića? Nema, naravno. Evo ga, ovo je vaše bez ovdje.
Znaš šta? Ja vas molim, čitate u svom. Sve će vam biti jasno tako na buduće kada ovo okrenete. To je najbolje što postoji. Hvala. Mi vas slušamo u 7 puta. Jeee! Ja sam 2 puta i na Kulturna akademiji Igor. Pojena. Pa neka posjeta spomenuti mene. Zamolila, pošto mi si kao sertifikat Moja je napisala. A to je knjiga, da, to ima u prodaju, da možemo. Nisam lepo, ali je moje. To malo krivdavo moje. Do sledećeg susreta. A to može. Hoćete da vam dete poraste do ovo? Dosta, to je s mojih 4 dece. Pavle, Lenka, Jelena, Milova. Ima i on veliko ime. Može jedan pogled prema vama, ovo da smo još imali, samo da imamo i ovo. Molim vas čak. Čekam, evo za ti moje drugarice. Za fotoarhivu, hvala. Nije neki rukopis, ali je od srca. Molim vas od srca. Pa ja se nadam da je to ovdje pravo. Ja sam sigurna da daš vašoj starijoj deci, a njega da pripremite za svijetnu trojicu, da čitaju ovo. To neko neće. Mlade ljudi. To će biti za jednu decu uvjerenja i pekla. Petra devojčica. Vi udarite datum. Ignjatije i Atanasije. Ignjatije i Atanasije. Dva dečaka. Ovdje, stavljam tačbal jasno. A ovdje slušaj mene. Đorđe i jasno. Imam jednu mogućnost. Da prvo pročitate pripremne tekstove. Prvo Tesline, onda Pupinu. Izbacivali se predlog koji je Pupin izabrao i molio ga je Miloš Crnjanski da mu piše predlog za srpsko izdanje. To ne možete da nađete. Znači, predgovore prvo čitate. Sve pre, pa onda krenete na Pupina i onda dođete do Pupina. Dobro. Može. Đorđe i jasno. Vi imate 4 dece svaka vam čast. Vi ste moji idoli. Vi ste jasno. I vi ste naši idoli. Ovo je ovdje kod. Ako neko traži kod srpske duše, on je između ostalog ovdje.
deo koji nije ovde sadržan, kraj Milutin Milanković, njegova autobiografija, ako je cela, ne ova koja ima da se nađe, ima više od 1000 strana. To čitate i mirate. To je čisto, izvorno, pravo, autentično. Čitajte opet slas, što bi rekao Miloš Crnjac. Za vnuke Aleksa, Nemanja. Pa ne, čekajte da vam dam odmah, nemojte. Evo šta, evo vam vraćam uredno. Nemanja, Anđela je devojčica. Ne pišemo lepo, ali pišemo srca. Nama je bitno da smo mi vas pažnju slušali i da smo živi. Ali uvijek gledamo na televiziju. Oni su sve za trojicu. Da, pa Načačka. Neka čitaju slast. Molite roditelje da čitaju, vi im čitajte. Molim vas, to se pamti, ulazi ispod koša. A ovaj pašnjak veliki... To za Sava, Ljubica i Sava. Čekaj ime Sava i Ljubica. Ime zaštitničko. Ja se nadam, prvo čitajte pripremne tekstove, kao što sam ono što ide pre, jer to je bilo ili sklonjeno ili neprevedeno. Mnogo mi je drago, ali sad Anastasija, jel obećavaš da će da čitaš? Molim te, ti da budeš dokaz da se raste lepše. Jer isto nosi ti kupinu. Moje srce uvek na ovoj strani, šta da radim? Tako je to. Prvo čitajte pripremu. Sve što piše pre autobiografija, jer to nam nije bilo dosta. Hvala, Anastasija. Drago mi je, ja sam Aleksandra. Ja sam Sonja, mnogo mi je svidjela vašeg stava. Stvarno si uživala? Jer nije bilo previše, nije ispadalo na uši. Stvarno? Evo vidite, i ona je sanjar kao I am dreamer, kao Milanković. Kao i Pupin. Što uvek svi zaborave Pupina?